Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 11, versikulo 4. No orayam asumaya at ti angin kan panawan, awan apulos ti maimulam, kat awan tumat ti apitam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan a maitampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ingka kitaanan ta ibagbagakan kanina na kula sa trabaho lakay. Kasapulan ka no ang mairugin tay kulungan ti baboy na. Bumangon ka dita tay kagkapin. Tamapan kan ijibalay danana kulasa. Nakatulturo ka pa lang bakit? Inton naglawag ton, tanasapa pa'y. Apag isunto inton aglawag. Isong agkape-kapay nga umuna. Wano agar mo sar ka. Madamdaman ton. Masadutak pa'y la pumangon. Anya? Anya pa'y lang ti kukuam ngay lakay. Nakapalpa ka magtan. Ingkan ijibalay danana kulasa. Tapno agsarita kayo may papan iti ipatrabaho na kan ka. Inton aldawan. Tagpainitak pa'y dito parangan. Kaya't nakakano ang makasarita itang agsapa. Kasta ti kunana kanya kidikalman. Inton aldaw nga ruden. Sige, makamu ka. Ngamapan ka Tasayang matimat gadam ijay. Isupay nga igatang iti masapsapol dagiti ubing. Wen, mapanak to. Alangarod, tain na kun makilabada. Sige, si kalaangan ti pang tadak iti trabaho manay. Tanay, jakmat la maurayan ni Arnold. Saan siguro nga interesado? Ang mga nanya ti maibagana kanyak nana. Imbagakin ni bakit na idikalman. Akayat ko akasarita nila kay na itay agsapa. Ang anya ti orasan, alas 3. Iso asaan siguro nga interesado. O sige nga rod nana. Itamot lang. Inakayabantay kasinsin ko. Tadwa kami amang trabaho iti kulungan ti baboy yo. Sige, tatalaga akayat kun ang mairugi adagos. Tapno malpas met adagos. Ada ka pa'y dito balay, Arnold? Sakat nakailat ka dita sopa? Apay aya. Napan ka din ijibalay danana kulasa. Inton bigat ton. Tanay, kasla makatudto dumay. Nagsipnget ti tangatang. Anya kumano nasip nga titangatang. Ang mga matudwanak. Ay na Arnold, sayang mo di trabaho no itid da iti sa bali. Saan da nga itad iti sa balay? Tasyak ti kayat damang trabaho. Sapay la kumatakasta. Isupay kumamat ti matgadam. No kasta, sikatin ang tidan ni Nana Kulasa iti trabaho? Juan Arnold. Tadi na kamutin na oray di kalman. Sapay agapura. Iso asya kung tinangyawatan na. Nagalasan. Sa anak lang ay may edikal man, impasublat na matay. Sakit inawat mo matay. Adi mo man la pinanunot asyak ti sigod alang tidan na. Pasensya kan Ngam saan ko mata pinilit nga itad na kanyak. Iso tinang pilit kanyak. Katiman nugot ako na. Nang runa pa'y ta sa anak mo't amaabak iti kontrata. Kontrata gayam tinagtulagan niya. Wen. Ni, atay tagayan mo ti kasinsin ko. Sige tamang rugi kami nagtrabaho. Pasensya kan, tadi kamot ngamin imay idikalman. Iso asya kung tinangipaayan da iti trabaho. Isudaytan ti ibagbagakan ka, Arnold. Anaglaing ka amang itantan. Nang runa no trabaho ti pagsasaritaan. Anya nga ita, sikan tinawanan. Dahil kat abakat kulasa, tainted nakit din iti sa balay. Sadot kakit di Ay, awan pa'y arapa mo para kadagiti anak mo. Iso aday ta. Agul-uldag kalatan diti balay. Agsaw ka man ako nakon. Naimbag ko mano obra amin at trabaho diti balay. Tasyaklatan ti manggad. Ngam saan mat nga rod. Addan to ka di panggadak. Sapay la ko matakas ta, Arnold. Ngamin, agbisinan dagiti anak mo. Maasi ka kumamat kadakwada. Umay kaikan iti bin-i, Arnold. Bin-i ti Petchay. Agmula ka, tapno adda apitam. Taadamat mabalin mo amulaan dito'y solaryo. Naglawa pa'y.
Agyaman na kano kasta manang Hilda. Ingkaso kayo nan day tasigod aminulaan idi ni bakit mo iti lubyas. Ta isunton ti pangimulaam. Wento. Ala nga Rod, agmula ka, ta isupay ti maapit mo to. 5 nga aldaw tinapalabas. Ngam di mo motlagabyo nun di pagmulaam iti Petchay. Intunto. Tanay amang ano agtudo. Anya? Makita mo't ka na yung ti panagarbis na. Kan medyo yangin na pay. Anya? Agmula akto inton mayat ti Chimpo. Ay na, Arnold aya. Nuor-urayam asumaya at ti angin kan panawon. Awan apulos ti maimulam kat awan to ti maapit mo. Kastamat iti trabaho No sadot ka nga agtrabaho. Awan ti maipakan mo iti pamilyam. Agsaw ka man ako na akon. Ay Arnold, sika ti lalaki katrumbang asika ti agpursigi amangged. Ngam saan? Ta siya kun ti agtrab-trabaho para iti pamilyata. Ta sika, sadot ka! Apay ngay Arnold, talon alawas tinapalabas. Ngam saan pa'y mat anasukay day talikodan ti balayo? Sayang lang. So kayak to No saan ka pa'y nga agmula ita? Alaag pa'y lang arod dagiti bin Ta siya kon ti agmula. Tadda pa'y ti disso adyak na mulaan. Sublim ti bin Wan ata sayang. Di ka mo ti agmula. Wunlatan. Isublik kan dagiti bin Ay, unay kakat ngaminan. Di ka pa'y lang nagmula. Agtugtugaw ka mo't la diti balayo. Tawan mo ter aramidam. Anya? Apay, di ka mabain ka ni bakit mo? Iso ti makumikom iti inaldaw para iti panagbiagyo? Di ka lamasyan kan kuana. Arnold, agpakontrata ni Tata Kanor iti gabyon. Upat a pidaso ti pagabyon na. No kayat mo, gabyonum tay 2 pidaso. Tagabyonot mo ti 2. Ay kat sige Mapantay tan, tapno makarugi ta. Sige, mabanta. Adamot gabyon mo saan ka de? Adamit. Malang rod. Intan, takitaan ta ti pagabyon ni Tata Kanor. Agpili kayo ti kayat mo agabyonan. Dito'y ka di abanda, uno di abanda. Dito yan Basbasit a pedaso to'y maysa. Sige, siya nga rod di tabangir. Kaano ka mangrugi? Indon bigatin. Sige, makaamu ka. Ngam siyak, mangrugi akitan. Tapno malpas ko adagos. Sayang tal daw. Basta bigat to namang rugi pare. O sige, makaamu ka nga rod. Oh, mangantan. Tanalpasan dagiti anak ta. Imunadan anangan. Kanyat si Daen. Nateng. Natang manan? Nateng kan prito nga ikan ti sinda dagiti anak ta. Impasidak amin kadakwada dagiti ikan ta isupay nga idakkel da. Di ka pala nangitid damit. Agyaman ka ta dapay si daem anateng. Tano kuman nagaget kang agtrabaho. Nalabit asan laeng anateng ti sidsidaem. Ang makaraman ka kumamot iti karni nga oray sagpaminsan laeng. Agsaw ka manan. Ay na Arnold, no awan pa nagbaliw mo. Ang mga numauma akon ken ka, kat panawandakan ka dagiti anak ta. Anya? Siyak matlatan ti mangmanggad. Makilablabada, ken makipordiyaak, tapno ada igatang ko iti kanan tayo. No kumatakas ta kamat, di mayat ko ma, tagtinulong ta. Wen, inak agabyon inton bigat. Iso pa iti bingay ko iti kontrata. Rombang laeng. Ay, aggagat ka Arnold. Maasi ka kadagiti anak mo. Sapay nagagat damat nga rod nga agiskwela. Apay, saan ka amaay ayo iti kinagagat da nga agiskwela? Kat igaud mo kumamot ti manggad? Wen, di kagdanag. Inak to agabyon inton bigat. Ta iso pa'y nga igatang iti bagas. Agyaman ak. Nalpas mo't lang ti kontrata. Ay, nagalas to ugali da jeng Arnold. Talon nga aldaw tinapalabas, ngam saan pa nga imay. Iso asya akong tinanggab yun, iti gabyonan na ko ma. Ginabyon mo mat ti gabyon ako ma. Ay, kunak ano saan kan nga interesado, iso ginabyon kon. Anya ka matan? Pasensya ka na, kontratak da ito eh. Kaya't ka lang nga ibingayan ko ma. Ngam gaputa kasla saan kamot nga interesado. Iso ngayon tuloy ko latan na. Iso aday ito, nalpasan. Anya? Nor-urayan ka. Ay, awan Kaano pa malpas ngay? Kan kaano ang maalak ti bayad ti kontratak no kasta ka?
Ha? Saan ka gayam mapagtalkan, Arnold? Iso ano maminsan? Saan kan nga ayaban pa'y? Ngamin, nagginad ka nga gunay. Anya? Anya, trabaho? Uwan ko man, anakulasa. Ang mga no day pagabyon mo kanya kapag mula mi tinatang. Ay na, damag ko asaan ka mapagtalkan. Kat napanagnakak daitan. Nana, saan itan? Talaga ka sa pulak ti trabaho? Pues, ikan kay ti trabahom. Inkadalusan ti dagak ijay daya. Tanasamakang, kan gabyonam tumatan, tamamulaan itinatang. Ha? Ti kayat kaw, malpas adagos. Kasta ti kayat kaw, asaan ama itantantan. Nana, Sige, no kayat mo ti kwarta. Aramidam ti bagbagakan ka. Ala, agar mo sarkan lakay, tapno makapan kan ijay daya, kat makapagrugi kan ngagdalos. tulungan na ko ngagdalaws, tapno mabibiit bakit? Ha? Uwan bakit? Tabarang yawat ni Nana kulasa kadata, kat datan ti magmula. Ha? Oo, sige. Apay kit din asaan. Ala nga rod, agar mo sarta, tapno makapantan. Saan abali dagiti anak ta? Tawan eskwela da ita ta Sabado. Kan agawi dak tulangan inton alas 10, tapno agluto Aday ta, naglawan ti nagaikan ta, lakay. Uwan bakit? Kati sumaro no, gabyonam tumatan. Ay, kat wala. Nay, tinulungam gayam ti asawam, Grace. Uwan na nakulasa. Nasaya at nukasta. Kayat kayo akasarita. May papandito'y garden ko, dito'y daya. Nana. No kayat yaw, da kayong titalkak dito'y garden. Ipaimak ka da kayo da ito'y garden ko ditawi. Da kayong ti makaamaw. Ngamsyaklat ta ti makaamo iti amin akasapulan. Nana. Nula katagtalag ka kada kami, Nana. Pagyamanan ni Unay. Sige, apay kit din asaan. Basta lakit di ipanamnamayaw nga gagat kayaw. Tanusadot kayaw ay awan tinasaya at apagbanagan ti uray anya nga imulayaw. Una na, aggagutak itan. Ala, tumulong ak nga agburas iti silay. Ay, maragsa ka na, Arnold. Tanagpipintas dagiti mulayo asilay. Una na. Nangina itatisili, nana kulasa. Word, Grace. Katno ka na yun akastaw, di agsaya at tayaw. Uwan, nana. Ala nga raw, agapit tayaw. Nasaya at launay no gimagat kan Arnold. Saanan nga agparikot ti asawam kan ka? Uwan ipaghilda. Awanan parikot ko di takabsat mo. Adamat pagbaliwan ti tao, Kat nasaya at mat ata nagbaliw kan. Tano saan? Jaklam mo no anya ti pagbanagan ti pamilyam. Wen, nagbaliw akon manang. Gaputa kayat ko amaragpat dagiti anak mi ti ambisyon da. Nasaya at launay. Sapay la ko mga rod. Tag na nayon ti swerte mi ti panaggarden. No nayunam iti kinagagat kan panaganos, talaga adumtang ti swerte kan ka. Kasta ti ibagbagakan kwa na, ipag. Nasken nga gagat ka iti amin a panawan, tapno adda maapit mo. Wen ka di kabsat ko. Laglagi pa kakanayon day ta apalagip mo kanya. Nasaya at launay. Tauray ko makasano karigat ti biyag tayo. Basta lakit di agtintinulong ti agasawa para iti pamilyada, kat nasaya at launay dayta. Wen, nagbalbaliw akon. Aggagatak itan nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyak. Dagiti mabalin nga aramidem ita kat saan mon nga ipabigat pay. No nagagat ka, nasaya at latta ti pagbanagam. Papagayam ditan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.